Dia banyak kesan karat sebab kereta ni kan import. Kena air-air masin dia jadi macam ni lah. Hari ni kita ada Toyota GR Yaris. So bateri dia duduk dekat belakang. Bateri dia okey. Parts of wet and tear parts. Okay. Thank you. So tadi customer datang tanya kenapa karat. So Syafiq jelaskan lah. So kita sambung balik kerja. Oh. Dia banyak kesan karat sebab kereta ni kan import. So bila dia duduk atas kapal, kena air-air masin dia jadi macam ni lah. Dia tak ada apa pun, dia karat. So mileage dalam ni sama dengan mileage yang dekat meter tu. So dia tak ada tipu mileage lah. Banyak kereta pula. So it's just an interesting analogy that came about as you were speaking there.